uspeli su malo da podignu atmosferu u Beogradskoj areni posle našeg poraza u finalu, ali opet ponavljam, zaista ne možemo biti nezadovoljni. Ovakav dan se zaista ne pamti. Titula Novaka Đokovića u Melbourneu, titula vaterpolista na evropskom prvenstvu i vicešampionska titula rukometaša na prvenstvu Evrope. Dan za pamćenje. Sada nastavljamo sa ceremonijom. First, to welcome the awarders from the European Handball Federation. Mr. Thor Lijan, EHF President. Prvo ćemo čuti gospodina Tora Lijana, koji je predsjednik Evropske rukometne federacije. Jan Tujik, direktor turnira i predsjednik izvršnog komiteta, i Mikael Viderer, generalni sekretar Evropske rukometne federacije. A tu su naravno i naši predstavnici. Predsjednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović i Božidar Đurković, generalni sekretar našeg saveza. To su jedno i ljudi koji su najzaslužniji što smo u konkurenciji Nemačke i Francuske 2008. godine u Beču na kongresu uspeli da dobijemo domaćinstvo ovako velikog takmičenja i vratimo rukomet među trofejne srpske sportove. A sada naravno oni koji zaslužuju najveću pažnju, a to su rukometaši iz 3 najuspešnije reprezentacije ovog 10. evropskog prvenstva. I kako ceremonija nalaže, bronzana medalja, 3. mesto za rukometnu reprezentaciju Hrvatske. Njima nedostaje u njihovoj trofejnoj riznici samo evropsko zlato, nisu uspeli da ga osvoje. Do sada su osvojili 2 puta srebro i 1 bronza, dakle drugi put u svojoj istoriji rukometaši Hrvatske osvajaju bronzanu medalju. U polufinalu su u nezaboravnoj utakmici izgubili od naše reprezentacije, a danas u utakmici za bronzu rezultatom 31-27 uspeli da pobede reprezentaciju Španije i nađu se na pobedničkom postolju. Oni su uz reprezentacije Rusije, Francuske, Nemačke i Španije jedina selekcija koja je učestvovala na svih 10 dosadašnjih šampionata Evrope. Gospodin Thor Lijan uručuje bronzane medalje rukometašima Hrvatske, koji su očigledno vrlo zadovoljni osvajanjem bronze, mada nisu tako izgledali posle onog poraza u polufinalu. Gospodine Đukiću, rukometaši Hrvatske su osvojili bronzu, ali čini mi se da je Goluža ostvario još jedan cilj, podmladio malo reprezentaciju. Tu su i neki novi igrači poput Kopljara, koji je to najbolji desni bek evropskog prvenstva, pa onda Štrlek, Čupić, Buntić, Ninčević, Bićenić. Imaju dakle igrači koji mogu da naslede one veterane poput Palića i Lackovića i Vorija. Pa, slažem se, Hrvati u poslednjih godinama imaju jako dobru produkciju, promenili su kompletnu reprezentaciju i ostali u svetskom vrhu, što je jedna izuzetna stvar, i bili su po 5. put u polufinalu evropskog prvenstva, što je zaista rezultat za respekt. Ono što se pokazalo je da je uvek sretniji onaj ko pobedi drugog dana tu utakmicu poraženih, nego onaj ko izgubi utakmicu pobednika, i vidite kako Hrvati proslavljaju 3. mesto, i to treba da nam kaže kako mi trebamo da poštujemo tu srebrnu medalju koju su osvojili. Pokazalo se još jedno, nažalost, pravilo da je jako teško pobediti istu ekipu 2 puta na prvenstvu, i vidimo da su Hrvati pobedili Španca koji su izgubili u grupi, a da smo mi izgubili od Danaca
tako da su rezultati neki između tih ekipa 1-1. Ovoga puta su oni sretniji. Španci će imati svoju šansu na sledećem svetskom prvenstvu koje igraju kod kuće i naravno na olimpijskim igrama, a Danci su sledeći domaćini evropskog prvenstva. Tako da su sve najbolje ekipe bile ovde i u takvoj jednoj konkurenciji osvojiti drugo mesto je fenomenalan rezultat i malo su ovi momci koji su nam programom koji je nezabeležen, bio sam na poslednjih 20 prvenstava, pokazali da trebamo da proslavljamo zajedno s ovim momcima, treba da smo ponosni na njih i treba da se pomalo ugledamo na sve njih. Ja im od sveg srca čestitam što su nas učinili sretnim u poslednje 2 nedelje, što su nam pokazali kako se bori i što su igrali jedan sjajan rukomet bez obzira kako su i drugi kritikovali. Pokazali smo da smo prepoznatljivi po jednoj odbrani, po jednoj rukometnoj školi i tek ćemo vidjeti u danima koji dolaze šta su to oni uradili. Tu je i Šešum, ja bih još dodao da ovo srebro je zaista veliki uspeh, ali da je sad ovo trenutak da stvari krenu na bolje u našem rukometu, da ne ostanu iste kao pre, da ova medalja ne bude samo zaklon za sve probleme koji očigledno postoje u našem rukometu, od stručnog rada trenera do vrlo loše situacije u klubovima, dakle da ova medalja bude samo znak da treba krenuti u reorganizaciju, da treba krenuti u poboljšanje stanja u našem rukometu, jer ako sve ostane isto, ako se budemo sakrili iza ovog srebra, može nam se lako dogoditi da sledeću medalju ponovo čekamo 10 godina. Dakle, ovo jesu trenuci slavlja, ali treba iskoristiti ovu šansu, popularizaciju rukometa i mnoge stvari promeniti kako bi ponovo rukomet bio u svetskom i evropskom vrhu, tamo gde mu je i mesto. Pokazali su to ovi momci i sjajna je stvar što je i Žarko Šešum ovde. Bilo bi zaista tužno da je zbog povrede morao da izostane sa ovakvog slavlja. Pa ovo je tek samo uvod u sve ono što nas čeka. Srbija je iduće godine domaćin svetskog prvenstva za žene 2013. i sad je red da njih da se vrate tamo gde svi mislimo da im je mesto i imamo jednu sjajnu generaciju. Ja se nadam da će ovi rezultati koji su naši sportisti u ovom danu postigli biti još veći motiv da iduće godine čekamo u areni možda velike rezultate našeg ženskog tima. Zašto da ne verujemo to, zašto da ne budemo optimisti? Videli smo da su ovi momci došli ni od gde, niko na njih ozbiljno nije računao. Kad smo govorili pred sami početak da mogu do polufinala, svi su nas čudno gledali. Sada kad smo izgubili u finalu, osjećamo se nezadovoljno. Nemamo prava i nemamo razloga da se osjećamo nezadovoljno. Imamo čime da se radujemo, čime da se ponosimo. Ovi momci su sjajni i ja se zaista toplo nadam da će uspjeti da su u aprilu izbore, da budu i na olimpijskim igrama i da tamo bez opterećenja, jer jako je veliko opterećenje igrati kod kuće jednu ovakvu utakmicu. Neću da gledamo prošlost, ali iz prošlosti morala da se uči. I jedna velika metaloplastika je izgubila svoje prvo veliko finale, ono protiv Dukle, iako je imala revanš kod kuće i 4 gola koje je trebala da nadoknadi. Nadajmo se svi zajedno da je ovo samo početak stvaranja jednog novog tima, jedne nove tradicije i da će polufinala biti za nas svakodnevnica. Ova medalja je veliki uspeh za naše rukometaše koji sada dele svoje kape publici, zahvalni su naravno publici, ali čini mi se da ova medalja je značajna i za mlađe generacije rukometaša, za dečake i devojčice koji će konačno masovnije krenuti da treniraju ovaj sport, jer u poslednjih 10 godina jedan od najvećih problema našeg rukometa je bila činjenica da dečaci i devojčice nisu masovno išli da treniraju rukomet i mali je bio izbor igrača. Mislim da ova medalja pre svega značajna za ovu generaciju, ali je značajna i za sve buduće generacije naših rukometaša i rukometašica. Dugo se čeka ovaj trenutak, medalju smo čekali 11 godina, veliko finale od 86. i zbog toga zaista treba čestitati ovim momcima. Nisu osvojili zlato, ali zaista su pobednici ovog evropskog šampionata. Dakle, bronza za Hrvatsku, srebro za reprezentaciju Srbije, a zlato je osvojila Danska koja je eto napravila podvig. Kad neko dođe u drugi krug takmičenja bez bodova, praktično poklopili su im se i mnogi rezultati drugih utakmica, postigli su gol u poslednjoj sekundi protiv Makedonaca i na kraju eto osvojili zlato. Pa sa druge strane pokazala se opet jedna sportska
Maksima tačnom da ono što vas ne slomi, to vas ojača. Danci su pokazali da ona prva dva rezultata koja su ih odvela na poslednje mesto i dovela u tome da pređu sa 0 bodova, da se vrate svojoj igri i svom sistemu. Doveli su iz Speleberga, koga stalno pominjem, koji im je znatno olakšao tu rotaciju. Išli su iz utakmice sa Makedonijom, u kojoj su bili izgubljeni i vratili se onim golom u poslednjoj sekundi i igrali sve bolje i bolje i pokazalo se da je to jedan put kojima se ide. Ja se toplo nadam da ćemo mi imati takve rezultate kao što ima Danska u poslednjim godinama i u takmičenjima mlađih kategorija i u takmičenjima seniora i da će rukomet u našoj zemlji imati taj tretman koji je u Danskoj. Rukomet u Danskoj sport broj 1 i to moramo da kažem. I zbog muškog i zbog ženskog rukometa. Tako da oni su pokazali kad je najviše trebalo najbolji rezultat i čestitamo im kao šampionima. Za razliku recimo Španije koja je igrala finalni turnir pa je u dve najvažnije utakmice podbacila, oni su pokazali da su bili najbolji u najvažnijim utakmice i možemo samo da mislimo kako će velike favoriti biti na sledećem evropskom prvenstvu koje igraju kod svoje kuće. Još jednu reprezentaciju treba pomenuti, to je petoplasirana reprezentacija evropskog prvenstva Makedonija. Zaista su ostvarili veliki uspeh i oni su otišli u kvalifikacije za olimpijske igre i oni će pokušati da se nađu u Londonu. Imali su na utakmicama i po 10.000 svojih navijača koji su davali poseban štimung ovom evropskom prvenstvu. To samo govori koliko je evropski rukomet jak, da se jedna Francuska eto nađe daleko ispod Makedonije, koliko je konkurencija u evropskom rukometu jaka. Evropsko prvenstvo je dakle jače i od svetskog i od olimpijskog turnira i zbog toga je ovo srebro reprezentacije Srbije još značajnije. Zasluženo slavlje za šampione Evrope, za Mogesena, Landina, Kristijansena, Laugea, Kristensena, Markusena Egera, Spelerbega, Svenkansena, Liperga, Top Hansena, Cleverlija, Sondergarda, Mikaela Hansena, Kaspera Nilsena i Kenika Top Hansena i naravno selektora Urlija Vilbeka koji je jedan zaista red